Baba siyabonga sicela Nkosi yami ukuthi sijoyine Nkosi yami hlanganyela kanye nathi namhlanje bonakala Nkosi yami bonisa your presence namhlanje Nkosi yami kule nkonzo baba sicela ukuthi baba wena declare simakade namhlanje le nkonzo to be open and to be official ngokwemiyalelo yasezulwini Father siyabonga-ke simakade sibonga Nkosi yami ukuthi baba nezwi lakho Nkosi yami namhlanje lizokhuluma futhi kithi sibonga Nkosi yami ukuthi sizovuseleleka Nkosi yami nangemiculo Nkosi yami Nkosi ekhona namhlanje ngegama likaJesu waseNazaretha sicela Nkosi yami ukuthi namhlanje finyelela wena enhlizweni zethu bese Nkosi yami lethu ukukhanya bese thina sikunikeza udumo in everything baba that we do baba in your name in Jesus name as well amen and amen. Baba masingene kuwe singenelele Nkosi yami ukwamukele ukuthi wena ukwazi ukusiyala ukwazi ukusixolisa ukwazi ukusihambisa endleleni ngoKristu in Jesus mighty name now and forever amen.